Hey beautiful people, what's poppin? Nizere ko mumeze neza cyane muri yagiye atandukanye mbaye ikaze no kuri The Focus iwabo dusobanuye tugufa ariko tumeze fresh. Umusije kwasona agafilm ko mu bwoko bwa horror kitwa Midnight Mass. Icyo usaba gusa no kunkandira kuri like na share hanyuma tukirira show. Story y'agafilm kacu itangiye batwika montage y'amashusho y'umunsi w'umwako wagereye ku mutipe witwa Ray Free. Ndetse muri aya mashusho ya mbere batwirika ahantu ku muhanda hababereye impanuka yangije ibintu byatari nako wa mutipe Ray aba yicaye ku ruhande ari kwitegereza uburyo gutwara yasinze bimugejeje ku mwako wa mbere, cyane ko muri no mpanuka aba yateje iba yaviriyemo urupfu umwana muto w'umukobwa witwa Tara Beth. Ndetse umurambo w'umwana w'umukobwa uburyamyeho ngaha mu muhanda wuzuyemo ibirahure byabwinjiyemo mu maso, ari nako abutabazi bw'ibanze begera wa mutipe ngo ni Ray n'ubwo wari utarabyumva ariko amugeza atangira gusenga ari kuvuga ati noneho simbicika. Amashusho rero ahita akomereza mu rukiko aho tubona wa mutipe Ray akatirwa igifungo kuva ku myaka 4 kugeza ku 10, ndetse yahise ategekwa kwishyura famiye ya wa muryango aba yariciye amafaranga agera ku 104 by'idolari. Agafaranga rero kaba ari kenshi abagomba kwishyura n'umuryango bimusaba gukora ku mafaranga yose yizigamye ubuzima bwe bwose kubera gutwara yasinze, ibintu bigenda bikamugiraho ingaruka agatwarwa n'ikintu cyo kwicira urubanza. Noneho bikarenzaho ko barisha umwana muto w'umukobwa na kariyeri y'akazi biba bipfuye. Charlotte kuva uwo munsi muri gereza ntabwo yigeze yongera kugira ijoro rimeze neza. Igihe cyose ajya kuryama agafungura amaso yo ku gitanda yahitaga abona umuzimu cyangwa se wa murambo wa mukobwa Tara Beth muri imbere wuzuyemo na bya birahure neza kwa kundi biraryamye muri wa muhanda. Ibyacu ntibitinda rero, nyuma y'imyaka 4 Tipe byaje kurangira ari ku by'agateganyo, ariko kariyeri akazi yakoraga muri banke ubu ngo aba yaraburije, bityo rero ntahandi hantu afite kwerekeza usibye gusubira ku ivuko agasubira kwa shenyina muri Crockett Island. Morali rero Ani abayishimye byatari kumva yuko umuhungu we bamurekuye, aho bafite icyizere yuko umuryango wabo w'abantu bari noneho ubungubu wakongera ukabana ibintu bikaba bimeze neza. Gusa papa we Eddie we ntago ameze neza, nta nubwo abashyigikira amafuti y'umuhungu w'ibintu yakoze ameze nk'umutamushyigikiye. Umunsi umwe rero mbere yuko Ray arekurwa muri umuna we witwa Warren yamenyesheje mama we yuko ngagiye kujya kuba yicingira n'abashuti be bigana nyine bakabasunikaho iminota, ndetse baba bapanze kuza guhurira ahantu ku mwaro aho we na bagenzi be baba bagomba kugenda bakagura udusigara kumwe mu bakozi bakora muri bwa bwato. Murabizi ibintu by'abana n'udutabi. Ku rundi ruhande ariko kuri icyo kirwa kimwe tubona umugabo tutaramenya neza ahagera afite ikintu cy'ikimare kinini byatari, ndetse nyuma wa mugabo ageze aho agomba gucumbika yinjije cya kimare cye aho yagipfukamye iruhande arangije agikomangaho, ariko icyo cyose cyakiri muri icyo kimare nacyo yese agikubitaho kintu taramenya ngo ni igiki. Nyuma kuri uwo munsi nimugoroba rero Warren n'inshuti ze ebyiri Ali na Josh batwara akato bakerekeza mu kirwa gitoya cyo kiraho ngaho ku kitabamo abantu, ariko ikirwa cyo kidasanzwe cyo cyuzuyemo amapusi menshi ahantu hose, kubera yuko aba bantu ubwo bari kugenda babumva amapusi ari kugenda rira ruhande rwabo byatari. Nyuma rero yaje kurangira bageze ahantu nyine bagomba kwinywera agasigara kabo batangira ukanywa. Gusa bari muri ibi ngibi bari kwiganirira, Warren yabonye ikintu kimeze nk'umuzimu ku ruhande atunze itoroshi ku ruhande gatoya, gusa kubera ubwoba yahise agira yahise amera nk'ukubise hasi. Hanyuma yongeye kwitegereza neza yegutse yasanze cya kintu nta gihari. Ibintu wese atekereza yuko wasanga ari amaso ye arebye nabi, ariko abazungu ntibagira ubwoba. Igitangiye kwicaho rero none Riley yageze muri kakagi k'iwabo, ariko kubera ko umuvandimwe na papa bari bagiye kuroba mama we niwe wenyine wari waje kumwakira, ariko Riley umurebye neza mu maso tubona yuko atishimiye kuba papa we ataje ngaha kumufata. Gusa Ani mama we nyine ahita amuganiriza aramucubya kugira ngo Tipe adakomeza kuraka, atangira kumubwira ngo uburyo yaramukumbuye n'ibiki n'ibiki. Tipe nyine arapfusha. Gusa muri icyo gihe kimwe umudamu ukuze witwa Bev yari kugera aho ngaho ku mwaro, umudamu ukora mu rusengero rumwe rwonyine rwari ruri kuri kino kirwa St Patrick. Uyu Bev rero abajanga kugira ngo yakire umupadiri ukuze byatari witwa Monseigneur John Pruitt wagombaga kuhagira. Gusa mu buryo budasobanutse abaje abakora mu bwato bamubwiye yuko ngo umupadiri batigeze bamubona, ibituma Bev asigara yuma ariko batose padiri ntiyaje. Beta bakomeza twereka handi rero mu kirwa umudokiteri umwe wenyine Sara abari gusuzuma umudamu twite witwa Ellen ufite inda y'amezi 5, ndetse ibijyanye no gutwita k'uyu mugore byose bimeze neza, umwana mu nda ameze fresh nta ribi. Kumbe
uyu mukobwa ngo ni Ellen cyangwa se uyu mugore ngo aba yaravuye kuri kino kirwa kera kiri mutoya, ariko mu mezi make yashize mama we waritabye Imana, iba byaratumye ikitaraganya yitagaruka ahangaha kuri kino kirwa ari wenyine kandi anatwite, ndetse izafata inshingano mama we yarasanzwe akora zo kuba umwarimu mu kigo cya primaire kiba kiri aho ngaho. Gusa nta muntu n'umwe ubuzi ngo papa w'uyu mwana we twite ninde cyangwa se impamvu aba yahisemo kugaruka ahangaha ku kirwa yaravuze ko atazigera agarukaho. Mu kiganiro arimo aganira na Sara muganga, uyu mugore yabonye Riley wari kugera neza ahandi ku mwaro ari kumwe na mama we, ndetse urebye ukuntu ahita amera bigaragara yuko uyu mugore ashobora kuba yarasanzwe afite kana k'umubano na Riley kera urimo n'ibintu by'urukundo. Yarabonye umuyigisi. Mu ijoro ryo kuri uwo munsi rero umuryango wa Riley uko ari bane noneho bwa nyuma na nyuma barasanye nyuma y'imyaka myinshi, ndetse ahangaha papa wa Riley aba yiteguye rwose gufasha umuhungu we kugira ngo arebe yuko yakikuramo ya toroma ya mpanuka yarakoze, aho ahita amubwira yuko icyiza ari uko yazajya yitabira urusengero rw'aho ngaho agasenga kugira ngo ariko byamushyiramo, cyane yuko aba yizera yuko Imana ariyo yonyine ishobora kumufasha kwibagirwa ibintu byose aba yarakoze ikamusukura mu bwonko. Ku rundi ruhande rero Bev wa mudamu yigarukiye kuri rwa rusengero rwa St Patrick nyuma yo gutegereza umunsi wose wa mupadiri ntamubone, ariko arebye ku nzu padiri babamo abona itaramo riraka, ndetse bigaragara nkaho wagira ngo wa mupadiri ngo ni Monsignor aba yageze ahangaha mbere y'uko uyu mugore agaruka. Bev rero yahise yerekeza kugira ngo ajye kureba, ariko akomanze ntagiye umuntu n'umwe umufungurira, bityo rero birangira yinjiye mu nzu kugira ngo arebe. Yinjiyemo asanga ibintu byose birashwambaguje, ndetse hari n'uruntu rw'urumaye runini rumwe twabonye wa mugabo yazanye, ariko ahangaha nta n'ingufuri biriho. Igihe neza rero yaragiye gufungura rwa rumare ngo arebemo, hari umuntu w'umugabo wese uturuka ku ruhande, ndetse urebye ukuntu wa mugore yahise amera bihita bigaragara yuko uyu muntu mu by'ukuri aba atari wa mupadiri ngo ni Monsignor John uyu mugore yari asanzwe azi. Kano karwa rero ngo ni Crockett Island, aba ari akarwa gato cyane kibera ahantu ka honyine, akaba gatuwe n'abaturage 127 bonyine, ndetse aba baturage baba babeshejweho n'ubucuruzi bwo gucuruza amafi, ndetse imyizerere yabo aba ari ugusenga Imana, ndetse bano baturage aba ari abantu batitaye ku bintu by'isi yo hanze, cyane ko kano karwa n'ubundi kaba kameze nk'akitaruye isi yo hanze. Ndetse urebye uburyo hano hantu haba bameze ubundi baba bagomba kubaho bakabana mu mahoro, ariko nk'uko mubizi by'isi ntabwo ibintu bimeze neza nk'uko byakwiye kumera, kubera yuko mu myaka mike ishize ngo hari inkongi y'umuriro iba yarabaye kuri kano karwa, aho iba yarangije ibintu byinshi, ndetse kuva icyo gihe icyitwa kubana neza ntabwo kiba cyarakomeje kugena nk'uko cyari gisanzwe kigomba kumera. Ku munsi ukurikiyeho rero kuri rwa rusengero rwa St Paul Catholic Church kuri Crockett Island baba bakiriye umupadiri mushyashya witwa Paul Hill, ndetse uyu nguyu ari na wa mugabo umwe uba yarageze neza ku mwaro cyagiye afite n'uruntu rw'urumare runini. Uyu padiri Paul Hill rero wari witabiriye misa yabwiye abari baje gusenga yuko ngo wa mupadiri w'umusaza John Monsignor ubushaje byatari uba byararangiye arwaye, igihe yoherejwe mu butumwa bwo kubwiriza, ngo bityo kano kanya akaba ari mu bitaro kugira ngo barebe yuko yakoroherwa, ariyo mpamvu aba yaje kugira ngo amusimbure. Nsanga tubona yuko abenshi mu baturage ba kano karwa ngo bose baba bizera Imana, ndetse bose bakaba bitabira runo rusengero, ndetse kimwe mu bintu baba bitabira byatari no kujya kurya Eucharistia, ibintu babubaha byatari. Igihe rero bose biteguraga kugenda ngo barye Eucharistia kuri umupadiri mushyashya, bose barahagurutse, ariko hasigara Riley wenyine yicaye, ngo kubera ko yumvaga yuko ngo adakwiye kuba yagenda ngo arye Eucharistia kubera ibintu byose aba yarakoze. Gusa nyuma Padiri Paul yambwiye yuko ngo ahubwo Imana buri idakunda abantu babera, ahubwo yikundira abanyabyaha nkawe, aribo bakwiye kuba yahagurutse mbere. Nyuma rero igihe Riley yaragiye kwitahira, yakubitanye n'urukundo rwe rwa mbere Erin, umukobwa we waramucitse nta kintu na kimwe amubwiye. Kano kanya rero abahagaze hakurya y'umuhanda amutegereje ngo bavugane, aho Rotipe yagiye neza aramwegera aramusuhuza, hanyuma umukobwa nawe ahita anagama akagambo amubwira ati ndabona umwana w'ikirara yagarutse mu rugo. Riley rero akibyumva yaramwenyuye, ahita amubwira yuko ahubwo ngo uyu mukobwa ari umukobwa w'ikirara wagarutse mu rugo. Nyuma yo kwa babiri bagiye biganirira bisanzwe, ariko wa mugore ukuze ukuntu witwa Bev yarababonye, ubona yuko abarebanye akantu k'ubugome, ariko ibyo ntabwo byatumye bano basheri ba kera badakomeza kugenda biganirira baganira ku bintu bya kera, urukundo rwabo n'ibiki, ngo cyane yuko ari Ellen na Riley bose kera ngo bararahiriye yuko ngo bagomba kuzava kuri kano karwa bakajya mu isi yo hanze nyine bakajya guhiga, ariko bose bagarutse amaramasa y'abantu bararaburije byatari. Ndetse ibihe biba byarahindutse kubera yuko Ellen ubona yuko inda iri kugaragara, ndetse na Riley aba yaraburije yaragishe n'ibiki n'ibiki.
gusa bose uko ari babiri batangarira nyine ubuzima baciyemo nyuma y'uko batandukanye. Nyuma rero umugoroba uri kuza haje umuyaga mwinshi ndetse n'ikirere gitangira guhinduka, hazamo ikirere kijimye. Ibyakurikiwe n'imvura nyinshi yatangiye kugwa, ndetse tubona wa mupadiri Paul yicaye mu ntebe ari kwisomera Bibiliya, ubwo inkuba yakubise gutya umuriro neza uhita uvaho. Hanyuma ubwo rero mu rugo kwa Flynn, Riley yari yihagarariye mu idirishya ari kureba mu kirahure hanze uburyo imvura yakamijeje, aho mu buryo butunguranye yageze gutya abona umuntu w'umugabo muremure wambaye ikintu cy'igikoti n'ingofero hanze mu mvura irimo imirabyo myinshi. Yihuse rero isamagara umuryango kugira ngo nabo uze wirebere wa mupadiri ngo ni John, ngo yari abonye hanze, gusa abandi bose bitegereje ntibabasha kugira ikintu na kimwe babona. Ndetse mama wa Riley yatangiye kumva yuko yibeshye mu kubera yuko baba bavuze yuko n'ubundi padiri John ubu ngubu aba akiri mu bitaro, nta buryo na bumwe yaba arangaha. Ariko Riley wari wamwiboneye neza ndetse akamumenya cyane ko yari asanzwe amuzi muri bya bikoti birebire. Yababwiye yuko agiye kwisokera hanze kugira ngo arebe yuko uwo abonye ari uwo nyawe, hanyuma ahita asohoka agera kuri beach. Ndetse akigera hanze kuko Riley yabonye wa mugabo muremure, ariko wa mugabo agihindukira amubonye yatangiye kwirukanka byatari amera nk'uri kumuhunga. Ndetse kubera ukuntu kureba hano mu mvura byari ikibazo, Riley ntabwo yabashije kureba neza mu maso y'umugabo ngo amenye ko ari padiri wa nyawe. Ibyo birabaye rero mu gitondo gikurikiraho abaturage bo kuri Crockett Island bose bakangutse babona ikintu kidasanzwe, aho kuri cya kirwa cyaho hari huzuye imirambo y'amapusi menshi y'ishyamba aba yapfiriye neza hafi y'amazi, ndetse bya binyoni byo mu nyanja byazengurutse biri kugenda bijomajomaho. Sherifu rero muri kano kagi Hamza yarasuzumye avumbura yuko ngo amajosi yose y'aya mapusi aba yapfuye, ngo aba yarumwe ndetse yagutuwe, ariko mu buryo butunguranye ndetse budasobanutse. Muri iyi mirambo y'amapusi yose nta n'umwe ubifitemo amaraso. Ibintu bita bicanga Sherifu byatari. Gusa nawe muri kano kagi ho ameze nk'utabyitayeho, we ayitangira kuvuga yuko byanze bikunze ibi bishobora kuba byakozwe na shaka yo mu mazi cyangwa se indi nyamaswa runaka. Bityo rero ahita ategeka yuko imirambo y'amapusi yose bayegeranya ubundi bakayitwika kugira ngo niba hari n'indwara zari zifite byose bitwikwe bitabasha kugera mu baturage ngo hazemo n'icyorezo. Nyuma y'aciye akanya gato rero Riley yageze aho ngaho abwira meya n'abandi bagenzi be yuko ngo aba yiboneye padiri John hanze mu ijoro ryahise, gusa bose nta n'umwe umwizera. Ndetse na Riley ahubwo nawe yatangira kwikemanga kuvuga ati cyangwa nabonye ibintu bya fake bitari byo. Kumbe uyu padiri John n'ubundi abakiri mu bitaro bya Mainland, ndetse ngo nta buryo na bumwe yari kuba yasohotse mu ijoro ryahise. Nyuma mu gicamunsi cy'uwo munsi rero abantu batatu bonyine nibo bitabiriye mu kiliziya, havuyemo mama wa Riley, undi mudamu ukuze, hari n'akandi kana gato kitwa Lisa kaba karwaye parariza mu maguru yako yombi. Ndetse uko ari batatu bose banyweye amazi y'umugisha ndetse barya n'umubiri wa Kristo. Nyuma ya misa rero wa mupadiri wari umwana mwiza Paul yagiye ari kuganira anasekana k'agakobwa ngo ni Lisa bari mu nzira, ndetse yabigaragara yuko kana gakobwa gato rwose kikundiwe n'umupadiri mushyashya. Gusa igihe k'agakobwa ngo ni Lisa karebye ku ruhande kabona ikigabo cy'ibyanwa cyitwa Joe Corey, uburyo kari kishimye byahise bihinduka, ndetse na rwa ruga ngo ni Joe rukikabona rwese ruva aho ngaho rugenda ari kumwe n'imbwa yarwo, ubona yuko nabwo rumeze nk'urusebye. Ndetse biba bigaragara yuko ko ari babiri urugabo n'uno mukobwa bafitanye kantu tutaramenya ngo ni agaki. Nyuma yo gutandukana n'agakobwa rero Padiri Paul yagiye gusura umudokiteri ngo ni Sara mu rugo, cyane yuko yamenye yuko mama w'uyu mukobwa w'umuganga Sara ngo afite ikibazo cya ndwara yo kwibagirwa, ndetse ngo abe nayo impamvu atabashije kwitabira misa. Bityo rero abafashe icyemezo kugira ngo aze gusura uno mukecuru ukuze w'imyaka ya za 80 amusengera iwe mu rugo. Ndetse yahise akomeza rwose amutegurira misa aho ngaho mu rugo, aho yakomeje amuheza ku mazi y'umugisha n'umubiri wa Kristo. Mu ijoro ryo kuri uwo munsi rero, igihe Annie yari ari kudoda imyenda ye atabishaka, yagize gutya yijomba mu rutoki, byahise bituma abuze induru kubera kubabara. Ariko agize gutya akuye muri rinete asanga indwara ye y'amaso yari yaramuzengereje mu buryo bumeze nk'ibitangaza iba yakize. Annie rero yarumiwe yibaza uburyo uburwayi nk'ubwo bukomeye bw'amaso bwakira nta muntu n'umwe ubuvuye. Ariko mbere yuko yabitekerezaho byinshi, Riley yagarutse mu rugo aho yari yagiye, aho yari atembereye mu nama y'abantu baba bari kugerageza kuva ku bisindisha, ndetse avayo rwose wumva yuko yifitemo kamorari nyuma yo kuganirizwa. Ariko n'ubundi igihe yagiye kuryamira mu buriri afunguye amaso, yese n'ubundi abona yashuje wa mukobwa aba yarishe atabishaka n'ubundi imuri imbere nk'uko byari bisanzwe bimeze.
Muri iryo joro rimwe rero ikintu kiguruka tutarabasha kumenya icyo ari cyo tukibona kigendagenda hejuru aho cyo kiri gushaka ahantu cyagwa, ndetse nyuma yaje kurangira kigiye mu nzu ibiri handi neza ku kirwa itakibamo n'abantu. Ibyo birabaye rero nyuma y'iminsi mikeya kuri Pasika kuri St Patrick Church baba bateguye igaburo, ndetse abaturage bose bo kuri cya kirwa cya St Patrick baba baje kugira ngo basangire barye banywe banifurizanye nyine Pasika nziza. Igihe rero bari guserebura wa mupadiri yabwira Riley yuko aba ari gupanga gutegura noneho isengesho ryo gusabira abantu bari barabaswe n'inzoga kuri rwa rusengero, ndetse ibingibi yabivuze yuko Riley atari ngombwa ko azakora urugendo rugoye kujya muri mainland buri cyumweru ngo ajye muri ka kanama nyine yazajya abikorera ahangaha. Igihe abantu bose rero bari bahuze bari kwirira banywa, umuntu utaramenya uwo ari we yahaye ya mbwa ya Joe akantu k'agasinaka, hanyuma ya mbwa imaze kukarya byarangiye yikubise hasi ndetse itangira kuvuza induru n'uburibwe bwinshi, hari guturuka amaraso mu munwa no mu mazuru hayo. Igihe rero Joe yagiye kuyibonera yarababaye ibyatari, aba agiye afata ya mbwa ye hanyuma atangira kubaza mu baturage bari aho ngaho umuntu uba ukoze ikintu nk'icyo ngicyo umuhemukiye bigeze aho ngaho. Ariko abaturage bose bari aho ngaho baramwitegereje ubona yuko nta kibazo na kimwe bafite, bihita bigaragaza yuko Joe ahangaha muri bano baturage aba atari asanzwe akunzwe, ashobora kuba yari afite nk'ibintu by'ibico bibi. Uyu mugabo ngo ugira imico mibi byatari, ngo agira umwana ndetse akajyana n'ingeso yo kunywa inzoga nyinshi, biba bituma abaturage batamwishimira nyine. Ntabwo nzi ko ibintu byatuma mwicira umugabo. Ku rundi ruhande ariko Aaron yahise yitegereza wa mudamu ngo ni Bayford uhagaze hafi y'aho ngaho neza, ndetse ahita yibuka yuko ku munsi ubanza aba yarabonye uyu mudamu mu ibanga rikomeye ajya gufata umuti wica imbeba muri sitoke y'ishuri. Ariko na wa mugabo ngo ni Joe yabigaragara yuko azi umuntu umaze kumwimukira amaze kumwicira imbwa. Uyu mugabo rero neza yitegereje Bayford ari kuvuga ati nkufashe, ariko n'ubundi nta kindi kintu ari gukora kubera yuko nta kimenyetso cy'uko uyu mugore ko ari we wari wabikoze, nubwo yari abizi neza ko ari we wabikoze. Muri rya joro rya Pasika rero Erin yarimo yitunganyiriza amafoto muri alubumu ye, aba ageze gutya yumva ikintu kiri gukubita hejuru ku gisenge cy'inzu ye, ndetse arebe neza mu kirahure cyo mu idirishya y'inzu ye yabonyeyo umuntu w'umugabo umeze neza ndetse unambaye nka mupadiri Monseigneur John ahagaze hanze hafi y'ishyamba. Hanyuma ku rundi ruhande kwa dogiteri mu rugo, mama wa Sara wa mukecuru ushaje nawe yatangiye kuvuza induru, ndetse uyu mukecuru avuga yuko ngo nawe abonye umuntu w'umugabo hanze, ngo umugabo abizi neza yuko yitabye Imana cy'imyaka 15 apfuye. Ariko ibintu bidasobanutse nubwo birangirira aho ngaho, aho dukomeza tubona umutipe wikorera ku bwato ari kugenda mu ijoro, aho yaciye ku nzu ageze gutya abona umuryango wayo urafungutse nta muntu n'umwe ukozeho. Umutipe yari ahagaze kugira ngo arebe ibyo aribyo, ndetse atangira kugenda agana neza kuri wa muryango ari kubaza niba hari umuntu uri imbere. Nta muntu n'umwe wigeze umusubiza. Hanyuma Latipe aravuga ati reka nigende, ariko neza igihe yagiye kugenda Latipe yahise yumva akantu k'akajwi gasubiramo neza ibintu aba amaze kubaza imbere mu nzu. Latipe n'amatsiko avuga ati reka njye kureba icyo ari cyo. Akimara kwinjiramo imbere rero Latipe yagize gutya abona ikintu kimeze nk'inyamaswa kiri kurunguruka neza ku ruhande ahantu mu mwijima. Latipe rero ubwoba bwaramwishe, ariko ya nyamaswa yahise imwataka ndetse ihita imuzamura hejuru neza, aho urusaku rwa Latipe rwumvikanye neza guturuka kure byatari. Umunsi ukurikiyeho rero abaturage benshi banga muri kano kajyi bitabiriye misa, ndetse bigaragara nkaho kuza kwa mupadiri ngo ni Paul kuri kino kirwa biba byaratumye rwose abaturage benshi banga bakizwa, ndetse umuhamagaro wabo urushaho kongera kubyuka. Hanyuma ya misa rero wa mupadiri yahaye ikizami Lisa k'agakobwa kaba karwaye paralize imyaka myinshi, aho yagategetse akabwira ati haguruka muri ka gatebe k'abamugaye ngaze kuri stage afata umubiri wa Kristo. Abaturage rero bose bakibyumva bose batangiye gutekereza padiri noneho yasaza ari kubwira umuntu ufite ubumuga umurangije kingana gutya ngo nahaguruke. Ndetse na papa wa Lisa rwose abaza padiri ati wasaze. Gusa uburyo butunguranye wa mukobwa yahise ahaguruka ava muri ka kagare ke, hanyuma atangira kugenda gake gake ashinjagira agana neza kuri padiri ngo afate Eucharistia. Ndetse ibingibi bituma abaturage bose bari baje muri misa bumirwa, bagahita babona yuko uyu mupadiri ari muri babandi bavuzwe ameze nka Yesu Kristo wakoze igitangaza imbere y'amaso yabo. That's what's up. Gafilme kacu kuri munsi n'akarange nizere ko kabashimishije, ariko gaze nuko nyuma yo kwanda kuri election ndetse mwatubwira hasi muri comment kuna gafilme mwakabonye. That's what's up. Engage the focus. Until next time, peace out.